Ovo je recept za brzu i jednostavnu tortu, bez pečenja. Dobro došli na kanal Moja kuhinja, moja pravila. Krenimo na recept. Sjedinite 4 pakovanja pudinga od vanilije, 330 g šećera i 200 ml mlijeka. Istresite u 800 ml zagrijanog mlijeka i skuhajte puding. Zatim dodajte jedno čitavo pakovanje maslaca. Puding podijelite na 3 jednaka dijela. U jedan dio dodajte 200 g mljevenog keksa. U drugi dio 200 g kokosovog brašna. U treći dio dodajte 200 g mljevenih oraha. Zatim redajte jedno po jedno. Dimenzije kalupa su 24 cm. Napišite u komentar iz kojeg grada me gledate. Voljela bih da znam. Tortu ostavite da se ohladi. A onda umutite 100 ml vrhnja za šlag i premažite. Istopite 100 g čokolade, 1 kašiku ulja i 100 ml vrhnja. Ako vam se svidio ovaj recept, u znak podrške lajkujte ovaj video. Pretplatite se na kanal da bi dobili obavijest o svakom novom receptu koji objavim.